Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dele. Bhutan hagwang kadai ya COVID vaccine reho kaplu me haket lunge minoriak squishy medua hachai ka ket lunge na kaplu dele je sale. United Nations International Children Emergency Fund UNICEF na saz Isaac de prega fastest vaccination campaign kulolang be COVID vaccine reho kaplu te pedele je sale. Bhutan je Himalaya simloga gwangde eketele punuine COVID vaccine foreign donation ngene ngolupchang je snalonge mina kapdo wi melai na du o haket lunge mina rex squishy medu kaplu de le the Bhutan Health Ministry na sale. FAC International Call Center piling tu maksa miramadu kudung tevambe the 9 ke je himro maige Cyber Cell West District Delhi Police ne nimpetele. Hypo International Call Center Harinagar ke minoriak stroke sa mingyodu nim petele sige anui northeast mena mina hadai si bam delay Manipur ne to ze mina hang kre chum zai anui je mena mina hang no zai ro mena mina hang ket se bam delay ai medui minoriak stroke sa mingyo na United States US citizen lungchia ko ramagu zai US magu asai batak to ze kudung to ze bam ko delay ze police ne sale. Police investigation report na saza IPO International Fake Call Center ke ta to me bone US citizen anui public me bogum chu call to gai lose punui gu social security numbers anui gu others number gu mete dollar rate gai gu leize ke heize punui ta gana rangkang ke te ze bam ko leize sale. IPO International Fake Call Center ke na police na computers ringiu te set laptop ka na mobile phone cruise ke jai kada badu ti petele ai me minor stroke se mingyo na US me gu rangkang te ze crore si ze kudung te le ze sale. Board of Secondary Education Manipur Board Chairman Lucy ki kre guzinai ge result du pet kai dele State Education Minister S Rajan Singh na saza Supreme Court ne indike ze imreket mailung ke State Board me leine result du pet rahet pe kan lui gumze zinai gen du pet kai dele West Bengal BJP MP nai former Union Minister Babul Supriyo zinai indike ze imreket mai ge politics ke pak zauta du dele zai Babul Supriyo na pugu FB post ke sagai ze members of parliament gu du par resign te gu dele sale. Babul Supriyo ting kumchang noze krum dai ge Ministry of States Modi cabinet ke profile project kacham be pungbam ko dele nalang betuze Ministry of Environment Forest and Climate Change namai kumting kumchang nozang kai ket cabinet reshuffle te makta na pungbam ko dele Assam na Mizoram borders issue haram harai go tu pet pegene Assam police minahang stroke chai lu bechangge Assam government travel advisories Assam citizen medu hanai kaka Mizoram beten nakpa igule is sale. As the Department of Home and Political Affairs ne travel advisories Assam citizen mahang pepet ka ko dele apo lusi gina saza Assam Mizoram borders issue hatupet lubachanga Mizoram societies students a youth organization pabona Assam du ngogai lakse sansia bambe dege mbein ribe imakule za sagai dele Numak lu sui begene zai pak zai mak begene Mizoram police ne zinain dike ze himreket maige Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma du Mizoram na Assam borders gu hatu pet begene FIR chen gaidele Chief Minister Himanta Biswa Sarma du Mizoram police ne attempt to murder and criminal conspiracy minadu te chedra zai hato se betu rahet pet kai pe leize FIR chen gaidele Chief Minister Himanta Biswa Sarma rin na makse Assam senior police official two bureaucrats asai bahang no zai Assam police binahai no si panui lui zai panui ji chi mak pakodu FIR chen gai dele OSM Council of Higher Secondary Education Manipur ne danai remind dike ze langhim roi mage pechi gai ze lesi ki kre kun nagu higher secondary examination tingkum chang na jang kai ket marksheet original statement ze panui gu OSM office ke kapai ke ze langming ye mai ne pechu gu dele ze sale OSM Council of Higher Secondary Education Manipur gu secretary CH Biren Singh ne danai remind ge sa ze principal zai school gu papai pe ramne panui gu OSM office ke kapai ke langmingyo mage punoi go office hi ge wangze lu dodi le za sale Zinai gen dike ze langhim roket mage Assam na Nagaland borders gulam ge Assam zai Nagaland chief secretary ke kechu deudam gai ze inte rabagu ge swin zo gai dele Chief Secretary Sangno deudam samgai gena Assam zai Nagaland State Forces ramedu borders ta ge bamta dara zai punoi gu kem te tarahang samre gai dele Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saza Assam borders haram harai kaguge state ekena eketu te si ibelu nei le zai te intu chu ze bambelu nei le kchele
India ke da nai remind di ke ze himroi ma ke international flight India ke na ka da ke de imbe rui tet pe limbagri ne tet pe leine agas ka pai ke ze himroi ke changbe thinguri le the Directorate General of Civil Aviation na sale DGCA Directorate General of Civil Aviation na saza cargo flight mofit rame limbagri ne pungrui rahanga pe gule za sale Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zinain dike ze himroi ket maige Mr. Gayendro Ningombam President of Indian Hockey du pago CM office kene hadudam samgai dele Chief Minister Office kena saza panaina palam padu kutsupage hadudam guys 5A AstroTurf pitches Manipur 16 district headquarter ka rabalam ge hadudam gai le za sale Manipur State Health Department gu report sai suize zinain dike ze himroi ket maige Manipur COVID case ka sibet test pe pemina haite se check ket medu positive test pe tele sai COVID kinan rose sa di mete ze mina hang criminal sa di le je State COVID Audit Committee na sale ei perega kan thoben sa Sporting News marasam news ne pungwangai dele Diam pui discuss thrower Kamalpreet Kaur qualifying wrong zinai kan thobage paknobage lose Olympic final kapai ke zi lang no main thorbage gutti dele Kamalpreet Kaur ne kapai ke zi lang no mage America pui Valera Almandun thalit kudle Indian women hockey team pool A ne zinai South Africa hockey team du kan thobage 4/3 na ngamni dele PP Sindhu India में गो बैडमिंटन प्लेयर्स थाची बे पुई जिनाई सेमीफाइनल वर्ल्ड नंबर 1 कदे पेरेगे कन थाची लांग पुई ताई जू यिंग दु थाबिगे 21/18 21/12 ने ngam lakti dele zai PB Sindhu ने नमाइगे तिंगी कुन तमिंगेगे ब्रोंज मेडल हंग चाइना पुइदुन थराइ गुले आइगने नमाइगु मरासम न्यूज़ का लोय गदले पी गाइस अंकिंगनी मले इंजु तो दले इंजर लाइक शेयर सब्सक्राइब ते गलो